Kastala ti biyag! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Anwem ti gadget, no awan met mabati iti budget. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biyag! Ay, Chloe! Anya pa lang ti oras? Ngem nakadumog ka di talamisaan mo. Awan kwarta. Ay! Si kapay mo ti maawanan iti kwarta. Kaano tayo nga agsweldo? Anya pa lang ti petsa ita. Sweldon ti dabdamagem. Ay na inta kiti agmerienda iti kantin. Si kalangan, awan nga rod kwarta, kawisin nakpay lang. Mabalin mo't nga agpalista ka. Mabalin aya? Ay, kababain sa mo. Ay na, umay kaki din. Siya ti makamo. Hello, mamita. Ay na. Adan to'y paborito a customer. Ay, beso-beso taman. Anong merienda? Ay, Ada ka nga spaghetti, pansit, kanda dumapay. Nala, agpili kayon. Ay, mamita. At nakadwak. Amom samot ni Chloe. Bakit kitak iti opisina yo? Saan samot unay nga umay dito'y kantin? Ay, mamita. Agaramid ka man iti listaan na. Kas kanyak. Ay, naroon na, kababain sa mo. Ay, sigurado ka a good payer, takadwam. Ay na, siya ti makamo. Ay, Chloe, order tan. Jay ka imasan ti orderan ta. Mamita, dadya man ti order ko ha. Oh, sige. Spaghetti nga ado ti sauce na, nayunan pa iti cheese na, ken sandwich, ilistam. Sige. Tatang, saan nga umanay da ti nabati a bagas? Nagbasit oh! Urayam ani ading waklaw ta dumawat ka iti paggatang iti bagas. Awan mat nga rodan, katni, maluman. Agisaan ko man. Iuray mo labasitan. Di pa lang si daan ti ilutaw. Nalakalaang mat ang ay gisa di ugot ti sayote. Anya, day tamanan ti si daan tayaw. Anya ngay nga rod, kat iso matyad na. Ay, bigat aldaw malam. Ay, idi pala na palabas alawas akas ti sidsidaan tayaw. May blada kaun nga agsidsida iti ugot ti sayote. Uray na duma-duma mo ti sagpaw na. Iti kalman, dilis ti inlaw ko. Ita, sardinas. Ay, saan ka pala ang aglutaw? Urayam ni ading mau. Apay, sigurado kayo nga da isang pet na mailuto? Agyaman nakaroon na, taintulod nak dito'y balay. Well, no problem. Ay, kasano nga tainton bigat? Apay manan na bigat. Mabalin ka di nga umay nakdagason. Ay na, nagado a jeep. Aguray ka lang di tayo diversion. Awan nga rod pagplete. Ay, ganun? Na, awaan nakpay lang. Wen, amo ka, ado ti kwarta. Ay na, sige. Umay kadagasan ng kwa Siguradong mainton adakon. Nakasagana kan Ang mga nagsukat kan tupay laeng. Diya kaya ti agururay Oo, ape anak kapanimid ka di taagdan mana. Or-orayin ka. Anya ti orasan. Ape ngamin ngururayon na. Mangtad ka kano iti igatang iti bagas. Kan awan ginatang mo asidaan. Kasangsangpet ko pay lang daw-dawatan na kon. Katawan mat nga men bagas. Awan kwarta. Dakas ti agim imot. Talagang awan kwarta. Saan kami pa nagsweldo? Ay, imbaga ni tatang amangtad ka kano. Oray man agungot, talagang awan kwarta. Anusan tayo nga rod ati agsida iti ugot ti sayote. Dawat kayo la adawat. Kitain nyo man, nagpaituludak pa yun kinirona, tawan pamasahe. Sika nga agsusweldo ti maawanan iti kwarta. Chloe, apay, awan kwartam. Ni tatang mat, no agsaw, kasladakkel ti sweldo. Na, kat nuno agistorya ka kadagiti kakasinsin mo. Kastalauna iti panagpasikat mo.
A 20 mil ti sweldo iti makabulan. Kunaklaan day mo ta. Anya? Sana po no a 20 mil ti sweldo. 8,000 laang. Ado pa'y ti maikat ijay. No kasta. Puro pasikat laeng di panagis istoryam. Hey girls, gather round. Oy, bakla. Naragsak ka. Oy! Nagsweldo kan. Adto iti payslip ko, oh. Oh, Chloe, oh. Ay, sa dino ti papananta, inton madamdama. Awisin nakman ako na akon. Ay na, an mo may data sweldom, no di mo gastusin. Si kaman, no sa dino ti kayat mo apapananta. Daytoy gayam di ipatpatalastas da abaro a restaurant. Ay na nagbongga. Ay, kita ang dagiti customer dito'y, oh. Dagiti rich kid, ako nada. Ang manungay nga ta ti presyo ti makandito. Ay na, anyang iti pagdanagam, kat adamo ti pagbayad mo. Oh, ay aba akong di gwapo a waiter. Waiter! Oh, sa dino manen nga iti papananta. Ay, Chloe, mapanta kita hindi baro arwar a cellphone. Gumatang ka? Gumatang taan! Nangina day jay. Installment mat. Bayadan kada bulan. Pauna amlaeng. Kung computer nga ro jay sweldo, no mga laak iti hulugan a cellphone. Ay, iso na paulimak ka? Ay, umay kakit din. Di mo pa'y kayat. Malaksid abaro ti cellphone mo. Social ka pa'y. Mangtag ka man mat iti paggatang iti bagas, Chloe. Ay, unay kayo matan manang. Siyakla amin ang tipagdawatan nyo. Saan ka pa yan ang nangtad Sipod nagsweldo ka. Kada agawid ka. Adayawid mo akagat-gatang agamit mo. Oh, kitaam to'y baro a cellphone ko. High-tech data. Amom jay signal na. Dumanon aging gaijay bulan. Amo ka nang inaday ta, Kan kitaam day to jeans ko. Original day to'y. Aprusam ang amin. Pasikat kamot pasikat. Ay, urayik ni Rona. Mapan kami agpaparlor. Nail extension. Eyelash extension. Ay na, nakapimpintasak ton. Nay, apay, papanam. Agdero kak iti kwarta, Awan mo't namnamaan dito'y balay. Pagbiro kam ngay kumaiti kwarta. Mapanak aglako, anya ngay nga rod. Ni Chloe nga ay. Kat, paggasgastusan na ati pagpasosyal na. Kano kabarbaro man ang cellphone na. Iso tinangi gastusan na iti sweldo na. Nagadumot ikat gatangan na agamit na. Ay, di kat agurnaw. Ina kon tatang, agisusurak man ititina pa. At 20 in order yo, ma'am. Ay, thank you. Ay, Anda ka di pa ka na yunan nga order yo, ma'am. ay na, awanan. Okay, ma'am. Ay na, pudno ti kunam Rona. Talaga gayam nga specialty luto da dito eh. Ay na. Kunak tumatkan ka, super duper social manan a restaurant na ito'y napananta. Ay, sus. Ni manang ko day. Ala, apay nga agi sor-sor-sor iti tinapa ni manang mo. Jak man amo. Ay na, nasken adinak makita. Lingdan nakman. Apay manan na makita na ka. Kat umay mangibabay ni manang ko. Ay, nakasususi ka akit kitain. Ngam ni manang mo, tinapa, tila ko na. Lingdan na ko na. Nay, nagadumat dagita grinoserem. Win tatang, tanakalako ang ititina pa. Ay na, tila nakadandanunak. Bagay sa kan ka ti agkomersyo Ay wala, inggatangan ka pa yan iti agas mo. Mayat sang agpaisong aglako-lako ka balasang ka. Wen, tatang. Naimas mat itati si daon tayo. Agluto ako. Ay, excuse me. Saan ang mabaling nga ginawa kanya?
O kitaam dagiti kukok. Nagatidugmat nga min dagita kukumon. With matching design. Sosyal. Pasosyal ka nga agpaiso nga. Oh, aping nga inaput mo day taagong mo. Nagbangsitas ang aw mo Ay, anya. sobra ka mo. Nakasusosyal ka, bad breed ka mo. Ay, kagura kan. Nay, kanya man ang timapaspasamak dita. Ni mga minmanang tatang. Ibagbaga na abad breta kanong nakauyaw. Chloe! Hoy! Ha? Hoy! Nakamulanglang ka man nanditan. Problema nga ro dagiti babayada. Ay! Kita uday to'y kinumpyut ko. Dahito lang ang tisweldo. Ngam dagiti babayadang. Hoy! Imay ni Mamita. Ha? Ni Mamita di ta kantin? Yes! Agsingsingir. Ay nawan gaya. Madapay utang ko kankwana. Akat nagbayad kan? Ay! Pangala ako mga iti pagbayad ko nga. Ay nakasanungatan. Agsasalupang matan dagiti babayada. Simangpat ka din ni Chloe. Ay, diyak amo nga tatang. Amumot anapanak naglako ang nagbalmalam. Diyak mat nasiputanan no simangpait. Tapay aya. At daw may agsingsinger kan kwa na. Saan da kanong aminin ang makuntak? Saan da ang makunta? Kat nakangin-ngina di cellphone na. Adamanan imay nagsingir idi kalman. Mabay na kun asumangaw. Si kaman langan ti mapan sumangaw. Tila ar-aramidan day ta ang Chloe. Pasosyal to mat ngamin. Chloe! Rumor ka man dita silid mo. Chloe! Saan ka ngaglambang? Bilangan ka! May isa! Dua! Ang paimanang. Agsasaruno dagiti umay agsingir dito'y balay. Saan damat amakaw awat dagita? Kunakmat ngagbayad akto. Hay, agin sa sosyal kanto mat ngamen. An-ano ngay dagita gadget mo, no awan mo't agbati iti budget mo. Kundi silpon kay tinakangin ngina, kan pasosyal ka pay. Wen, amukton manang. Saan na kun nga umtan? Ala, ingkas ang wan dagiti agsing-singer kan ka. Saan ada kami kanitatang ti sumango kadakwada? Sika! Mamita, umayag agbayad! Ay na, nakigtutak. Saan ka nakita? Chloe, tinagan mo. Saan ka di? Ay, aguray ka. Adanagan mo dito listakat. Gayim nak ni Rona. Wan, ka-office mate na ka. Malagip ko. Ado'y tinagan mo. Kanday tamot kan ti babayadam. Hindi pa lang amin napalabas sa bulan day takat. Bayadak kami nun, mamita. Ay win tapno na linis ti listaam. Ningay Rona, kaano mat ngay umay agbayad? Ay kitam iso te kaatiddugan iti listaan. Bay ang mamita, ibagak nga umay matagbayad. Ay, win man. Ay, nakasusosyal. Ang di namot gayam mabayadan dagiti utang na. Ay, unay lakit din aya dagiti atat tao. Ang kasta latibiyag Adda dagiti naparamag. Iso asika, oy, di mo tultuladan ni Rona Wan, mamita. Huston, Chloe! Di mon istoryan dagita babayadan. Tanakarkarong agmigraine na. Ay naipalpalagip ko lang matkan ka. Ay! Diya kaya't panunutan dagita. Iso pa nga asim. Stop! Ibagbagak laeng kan ka anas ken ngagbayad ka. Ay! Ibalod daklangan na! Tatang, ina ko naglako. Ay katuna. Sapay kuma, tama ipaibos mo dagiti lakaw. Manang, sumurutak man. Aglako ka mat? Sige. Isurot mo matay no kayat na. Tanay, tay pensyon ko tiinted ko a pinagbayad na kadagiti utang na. Ay, Chloe, sukatam day jay. Wan, manang, sukatak. Iso nga rod asumurutak nga aglako. Ala, mapan kayaw.
Katsapay kuma, tamakalako kayaw. Sikati para po kaw Chloe. Tasyak ti mang susuon dito'y laba. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako na. An-anwem ti gadget, no awan met mabati iti budget. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Kas talatibiyag! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Kas talatibiyag! Ket ita, adto'y ti pakasaritaan, anaadaw iti pagsasao, ako na. Surwem ti makontento, iti inteddaken ka, imbes agumura ka, agragsak ken agyaman ka. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Martin, apay daytoy van a nakaparking dito isang wadan ti balayo. Pagluganan, may amang sabat kinibining iji airport, ante. Ha? Agawi dan, jay ka anakak? Puan, ante. Kalpasan ti 10 atawon na iji abroad. Agbakasyon mo't langain. Ah! Anyat katawan nyo ngayon, ante. Manghagda kayo nagiti karuma. Naimasak mo't tan tinagkatawa. Ah. Ay, kaano amapan nyo sabtan ni Bineng? Inton bigat, ante. Inton bigat. Ay, sumuro taksa Ah. Awan mo't papanak inton bigat. Lakay. Mapayaya. Ay, matuloy aya dya pa nagpa-check up mo inton bigat. Kawan. Apay kumasaan mo. Ay, ada ko mangarod papanak inton bigat. Ay, sada mabalin ngay tantan tati check up ka. Apay, sa dinot papanam. Ay, sumuro tak ko maasumabat ken ni Bineng akaanakak. Agawi din ni Binay. Win nga road. Di ka anakam apirme nga inimimutam iday. Imutak ayamot ni Bineng. Kinuray lang nagsangsangit ngay maimutang iti pag-abroad na. Di mo lang aron pinautangan na yun. Pinabain ng pay. Apay di mo malagay. Tila malaglagip mo mat alaklakayan. Jakto pa'y malagip dagitan. Antay, nadamag mo ka din agawid ni Manang Binay. Wen, kaanakan. Naladaw kan iti damag. Amok daytan. Mapanda ka nugayam sa batan inton bigat. Amok mo daytan. Agas man jay van a pangiluganan da iti pasarabo na, ante. Nagado niya. May saban ko naman. Di mo kunaan akaraman ka kadagiti maikan iti pasarabo. Apay kumangay sa anak amaikan. Ay, si kapay mo't anaglaing agreklamo ti pasarabuan na. Apay, antay. Asino ka data tinalaing agreklamaw? Ah, Sika? Wano siya? Kat no naglaing kapay asumao. Nandiyan iguyod. ay nagbayag ka mo ngamin amag na. Ay darasumot Apay tagap Ay. apura kaya. Ay, inak nga ron makisarabo kan ni Bineng. Ay, ingkan. Na, Saklangan ti mangipacheck up iti bagay. ay, kano imbati kang agpaisaw, ay, awanan sige, magnagakidain. Excited ako na makaawid, lakay. Agasam mo di sa nga pulo at tawin, asaan ka nagaw-awid ngay. Win nga rod, bakit? Ado akakabagyan tayo ti agur-uray kan ka ijay lugar tayo. Lakit di Iso nga rod nga adot inyawid ko apasarabo para kadakwada. Ay, win kayang bakit? Malagip mo pa inyantim alitisya. Asino kumamot ti makalipat iti dayta akabagyak, napaglan nga imot. Kaya't nakumangarot ti sumurot kada kami amang sukon kan ka. Ay,
idi ka sa pulak titulong na. Uri ada kwarta na. Pulo sa dinak tinulungan. Sigurado asigsigaan na ka na makasangpait. Ken malagip mo mat ni Mona kasinsin mo. May sama day di akasinsin ko lakay. Naglaing matlaang day di asumao. Apay ayan ni Mona. May samot day jay amang padpadaan iti isasangpet mo. Nagrigat ka lakit din apatakdaran. Kaya mumata na stroke ako na minsan. Maligatan na ka tumakder. Kasano, kat di mo matam mo at tulungan day tabagay. Auntie Leticia! Apay nga tamot day taam mo na. Apay mo na. Auntie, dito'y tantawa yung agsarita. Wen, apay, anya ti umay mo ibaga aya. Simang putin ni Manang Bining. Simbang putan ti ka anakak. Ini ni Auntie! Hindi batan na kaon. Ay, Inta na, Auntie! Inta makisarabo! Sige, intan. ay sos. Auntie, apay ngay mo tayong batimlatan ni Uncle. Bay Nakitak lang ang uray lang na ipatugaw kasi mo. ay na kabaulan na tumakder nga iso. Saan nga taan natukulan ititulang? Ay saan? Nalagdat ito lang ni Uncle Mo. Ay, unay mo't detambag mo nanti. Na, Sako mo't. kahit apay nga rin nagkatawa ka nga ay. Ay na, data ka diti pangikargaam iti pasarabo nga itadken ka ni Manang Bining. Ay nagpudaw kamutan bineng. Kat no kasla ka ugeng idi adda ka dito Pilipinas. Pimudawak mo't basit, Auntie. Ide, nagkutong ka. Ngam ita ay mayatan ti pamagay. Kan kaslaga atas mutan ti kinapudaw mo. Wen, Auntie, tapimudawak nga rod. Ay, kaanakan. Ayan nga iti pasarabok. Ha? Ay, ewan gayam anya. Lakay! Apay bakay? Di pasarabo ni Auntie Leticia. Yung may kuditan. Ay, anya nga iti pasarabom kanya kaanakan. Ay, kat sabon akan lotion. Ay, awan latbag nga ipasarabom kanyak. Ay, kita manday to'y handbag ko. Sako. Ayun, nagrugit sapay. Kan saan analablabaan. Kan, ada pa'y butbut na. Ditoy, kan ditoy. Ay na, kakaasi akmet, kaanak. Anya ngay nga taabag, tiitad ko kan ka. Dayto yun, abag, dayto na. Ay, bag ko day ta, Auntie. Itid mo kanya kun, kaanakan. Ay, gumatang kan tumanan iti baraw, no agsubli ka iti abroad. Ay, alamot din, tapno mapadasak matiag hambag itinangin na. Imbag pa'y ni Auntie Leticia kasinsing. Taingtad mo kankwa na ginangina abag mo. Kasano, guyodin namot ngamin. Kasta talaga ni Auntie Leticia. Agsakit tinakam na no saan na amaala ti kayat na. Siyak itan, tinaawanan itibag. Awanin pangikarga, kadagiti gamit ko. Siyak ngay mat kasinsing. Anya ngay mat ti pasarabong kanya. Di ikan ka, iti chocolate. Ay, sige, chocolate latan. Kayat ko dayta. Kan kayat mat dagiti anak ko. Lakay! Apay bakay? Mangtad ka man iti chocolate, apasarabo para ka ni Mona. Ay, agasam ngay, dagiti kabagyan nga imay timawat iti pasarabo. Nagadugayam ti kakabagyam bakit? Pati gayam dagiti adda di tabantay kat kakabagyam gayam. Diyak nga rodam mo. Imadudamutan ita, tas imang puta ka naggapo manipod abroad. Idi nagabroad ka nga awan pulos kwartam, awan apulos kakabagyam. Ado pa yan, dagiti nagpabigbig nga antik kan uncle ko. Adubay gayam ti kakaanakam. Ay, agasam man lakay. Tanaibus adagos dita may sadakkel a karton. Ay kat sapay la kumaa, tawan ti agreklamo kadagiti inik kami ti pasarabaw. Anya? Agreklamo da pa ilaang mag? Nakla na laglagi pa yun.
Nasip ngeten sa kala sumangpay. Ay, agungat ka no napanak nga ron nakisarabo kan ni Bineng. Nagbayag kay Jay. Ayan ti pasarabaw. Dayta. Ay, natatay tupak na paymait. Ay, tapno makitam dagiti inted na kanyak. Payawan sigarilyo kan arak. Awan! Ay, agsakit ka lang arudan. Sigarilyo pa'y lakan arak ti birukam. Ay, anyang edagita. Dayta asabon. Para ken ka. Tanagang litmot ti agot na. Ah. Apay ngayon nalan no naganglit ti angot na. Ken uray data lotion. Ay! Awam bang luna. Ay, sika lang arudan ti pinasarabuan na. Agreklamo ka pa ay. Ay, inak tumandamagan ken ni muna. No anya ti impasarabo na ken kuana. Muna. Oh, Auntie Leticia, si kamot gayam day tamagmag na. Wan, apay, di nakita ay nagbalasiw di ta kalsada. Saan ka anadlaw, antay? Ay papanam aya. Di taman butika. Mapanak gumatang iti agas para iti sakit tingipon. Si makit nga min tingipon mi anangan iti pasarabo ni Manang Bining at chocolate. Ay aya. Un antay, amin kami si makit tingipon na. Nilakay ko, madama itang agrongrong abga po iti sakit tingipon na. Anya. Kahit saan nga ron anapan nag-construction? Saan makapagtrabaho nga ro dayjay ket permitiro nga ab na. Ay, kahit dagiti ngay anak mo. Naglangan dan tanasakit nga rod matingipon da. Ay unay mo't daytan. Makapasakit magayam itingipon jay chocolate nga inted ninsan binay. Ay, jakla ko man napnapan nakisarabaw. Ay isi ka ngay antay. Mayat ka di mo laang dagiti impasarabo na ken ka. Ay na, amom ka day, jay sabon nga inted na. Apay antay. Agat ang litmag. Anya a klase asabunday ta. Ay, jakman ambaw. Kan uray jay lotion, awan mo bang luna. Ay, sige antay. Panawan kan tagap apuraak amapan gumatang iti agas. Ay, unay mo't jay kaanakak ani Bineng. Kapayaya. Kasla da pa nagreklamo ti tuno ti panagsasaom. Talaga mat nga agreklamo ak. Di ka lang mabahin. Pinasarabuan da ka lang arodan si kapay ti agreklamaw. Ha? Saan la kuman ang nagpasarabaw? No kas dyan matlang ajak gayam mausar ti impasarabo na. Ay, unay ka day ta panagsasaomon. Bakit? Ken amam. Jay impasarabo na at chocolate kanimuna. Iso ti makagapo. No apay ang nagsakit tingipan dagiti anak na. Ay, may saamot day ta ka anakam. Naglay nga agreklamaw. Imalakan ka. Ha? Agtal na ka man. Kulita nga ibaga, ha? Sursurwam nga agyaman ken makontintaw no anya tintadaken ka. Imbis sa gumura ka, rumbang nga agyaman ken agraksak ka. Nasaya ata si Mangput kan lakay, mangantayon ta nakaluto akon. Ay, Bining bakit? Saan ka lakuman anang nangtad iti pasarabo ka dagiti kakabagyam? Taapay manan. Nagsakit lang tinakam ko iti agwarwaras at chismis di tarwar. Anya ka di day ta chismis aya. Dagiti reklamo da gapu iti pasarabo. Anya ti reklamo da. Yan ti Leticia, agrekreklamo ka no. Ta imbes anabanglaw, nabangsit ka no madyentad mo asabon ken lotion ken kuana. Ay na. Ay unay matan ni auntie. Ni kasinsin mo mat amuna, agrekreklamo ka no mat. Tasim makitingi pendang agpamilya, gapu jayented mo at chocolate. Ay, anyan a panagpampanunot ti adda kadagita at tao. Hey, nagalas nga rod ti ugali da. Pulos to pa'y asaan daan nag-thank you, idi inyawat ko ti pasarabo kadakwada. Ita, adda pa'y lama sa oda mat. Iso nga rod sakit tinakam ko. Ala, bayamon lakay. Kastala ti biyag ako nada. Agpasensya talatan.
Nangis bakit? Ha? Nay, apay ngay asan ka makaagaws? Damaga pa lang nga ron Hey, makakais. ay, anya ngay taramidak lakay. Kariwan ka man ako na ako. Ay, baka pa nervyos ka, maut. Ay, Hospital ay, wun gaya man niya. Ay, sige, tayo mga yabiti tricycle. Oh, apa yan, tay? Ay, ayan ni ka anak ka. Nagrubrubat. Ay. Agbiyahe nga mininton madamdama. Sa dino ti papanan na. Agsublimanin ni Diabrod, ah. Ay, ayabang man, takasaritak beet. Oh, apa yan, tay? Ay, na-ospital ngamin nila kay ko. Kasapulan mi ti kwarta. Ay, bareng mapautangan na. Ingka kasarita ni Antim Leticia. Urayan na kay Jay Salas. Tanya ka no ti masapol na. Kwarta ka no. Kwarta? Idi ka sa polak ti kwarta? Ado apa nang pagbabain tinanggag ko manipod kan ko na. Ita, malagip na nga umay pagdawatan. Bayam kadidagita na napasamak, idi. Nasaysayati tumulong kadagiti kakabagyan. Nagado ariklamo da. Siyak tumot lagayam ti asit ganda. Anya ngay ante. Agsaukan atan eh. Agbiyahe ako ninton madamdama. Ay, kaanakan. Ibag akong tirantaken ka. Una, Hanggang umuna pa nga agkidawak iti pamakawan manipod ken ka. Ado nga mindagiti naaramid ko abidot ken basol. unay kayo maten anti tagdrama kayo pailaeng mo. Ay, nareklamo ako unay atao. Ay, mababainak iti dayta agalad ko. Ita, siyak matlagayam ti agkasapulan. Kat si kamot laeng ti asit gak. Amok ti kasapulan nyo, ante. Kwarta. Ay, wen ka anakan. Ay, bayam, tabalbaliwa kun ti madi agalad ko. Ay, mababainak atalagaken ka. Ay, mababainak apirme. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Surwem ti makontento iti inteddaken ka. Imbes agumura ka. Agragsak ken agyaman ka. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Kalay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT, 540, ken daytoy nga estasyon. Kas talatibiyag! Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kas talatibiyag! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan, anaadaw iti pagsasao akunana. Agbalin ka anasaya at iti karubam, tapno mayat ti pakasarsaritaam. Tampok ditoy, programa tayo. Kas talatibiyag! Mangmangag mo day jay nga uni ti motor. Ay na, apay, tulong nga kaya. Mangmangag ko Kano uray teng nga tirabi eh. Pagunyan da day ta ang motor. Amom no apay. Tapay, Tapno ipasikat da, abaro day ta motor da. akin kuko aya. Da ister Kunang nadyak amo hulugan day ta motor da. Nangalaan da ngay iti hulugan. Patyanak manang, saan da ang mabayadan day ta? Makabulan laang guyudan da. Kasmet akadagiti dadto mga amok akalugaran tayo. Amaguyot ti motor da. Pangalaan da ngay mo't iti panghulog da. Awan mo't trabaho da nga agasawa. Kunablan asino da. Naglalastog da. Ay, awan mo't mangagkaon. Ipasikat da laang nga roday ta motor da. Hulogad to mo't laang. Nay, anyat oras nilya. Agalas 12 apay aya. Ay inakaglutaw. Pangal daw magaya man.
Manang. At bawang mo dita. Pabuludan nakman pay laeng. Panggisak lang ije karne asidaan may. Ayun mabit lang tainak mangala. Nayunam mo ten iti sibuyas Sibuyas pay. Pati paminta ken suka. Na! Ay nalakay, nakalibri akmanen iti Ricardo. Kompleto da itoy. Adda ka bawang, sibuyas. Ay di ka lamabain. Day talag daw-dawat ti paglaingam. Sika talaga ti kontrabida iti biyag ko. Dawat ka dagiti karuba. Ang ampir-pirjem met ida iti liklikudan da. Ay saan nakakasta? Anyasan? Sino man na nakaruba, tinapan mo inis istorya, Simrak ka din ni Junior iti trabaho na. Katitay pa Apay di mo nang motor. Ay, nadisturbo man nga ruden dagiti kaaruba. Addan tumanen agreklamo. Bayam dagita arumaniklamo. Maumadan tulat ta ka day. Na, ay, kita ni Nelia. Lumabas lang dito balay kasta launay ti panagtalyaw na. Anyaman nga tanti sisiiman na. Panagkunam magsisim? Ay, kastamot day tao. Aday talag sisim ti aramidan na. Kumarister! Ay ayaban na ka. Ay, anyaman nga tan ay hati bagan. Inka sangwan ata mga noaddan tumanan maibagana. No di mo sangwan. Sapay nakita na kan. Ay, kumari Nelia. Anya nga iti madamag. Mare. Amom ka din ni Manang Pasita. Apay aya. Malagip mo, idi piyesta tinatay. Ay di na palabas atawan, wano, kadagito'y laang. Kadagito'y laeng. Binulod na dya igad, May. Aging gaita, saan na pa'y laang ana isubsublay sika? Day, nalipatan na siguro Anya nalipatan na. Ti kunam, tinagikwanan Ay, kat kaalaan di talaang matibalay da. Mabainak. Namumot kanyakon, managbabainak no kakastabang banag. Kasta namod nga main. Nausum nga agbulaw, ngam di namot amot ang isublay. Ay, nakabawan na siguro nga isublay, tay binulod na. Mare. Ada ka di kwartam dita. Bumulod man pay laang. Uray 5 gasot laang. Emergency. Kasapulak unay. Ay, lakay. Ay, adan igatang ta iti panglauya. Nangalam iti kwarta nga ipagpakitam. Sinigir ko di ka aruba nakautang kanyak. At nakautang kan ka. Kawan, 500 dya inutang na kanyak. Mautangan da ka ayamay. Kit no permiti imot mau. Takot gumatang ang tanay mabisina ko kumaitan. Di nakguyodan Ingkakit paandaran nandiyan motor mo. Pinautangan ni Nilya. Tapnaawan makunkunahan na. Nasingpet day jay no adda kasapulan na. Hangem no naala ng tikayat na. Pero dyan na kanton iti sabali at tao. Ay, bareng amunan to na ati agbain. Inbagam kumangawang kwartam. Bay amon, ta 500 laang mait. Ay, kinisaya man ang jur urnungan ta pag-birth dyan ni Junior. Sana bale kunak lang arudan, 500 laang mait. Tantandaan na, kada sweldo na, mangmangtad kan ka iti kwarta, tapno ada pagsagana na intun birthday na. Ano tinawis ko ababarkada kinton birthday? Nangagmaw, bakit? Ay anak, di ka unay agay-ayab iti kakadwam. Ay, kat no nagado dagiti kaaruba tayo nga umay. Nayunan yumatan na dya pag birthday hak. Kung naktubot kan ka ngayon, inutom at akiskisayan. Kinisayam, nanang. Ay, patpatyamat ni tatang mau. Ay, kinisayak ayamay. Ay, agpudno ka man. Ay, kuha. Ay, 500 laang mait. Tama siya nak ni Antim Anelia. Emergency ka no, ti pangusaran na iti binulod na. Pinautangan pay laang.
Kat no kunam aperperdian nakakadagiti ka aruba. Ay, Day tangarod kat ti kunak. Jak ammo ken ni nanang mo. Nasingpet unay kadagiti ka aruba. ay. Nabsugak lakay. Agasam tinakan mau. Nakamanu ka plato ti napaw. Kastoyak nga ron no naimas ti sidaan. Ang laglagi pa nga inutang mo, jay pinaggatang mo iti lauya. Malipatan tumot laang ni Esther dayta. 500 laang mat. Kaya't mo asawa, nawan planom amang bayad. Agpalpak man pay. Sikan ti agin naw lakay. Ah. Sa anak ang makatakder, gapo iti busog ko. Apay day ta damara, nga aramiden da di ta balay da Esther. Apay, di mo amaw. Kano ag-birthday ka nun ni Junior da. Ay, ag-birthday. Kano kunada ang lukulukuday jay nga anak da. Kasano nga ibagam alukulukaw kada kano matrabaho na. Kano kunada nga aglaklako pay kano iti drugs. Ay saan mo man nga ibagbaga ti kasta, no awan pamanagnak mo. Ni, apay asaan? Amo manang, sa anak ang maputang amang ibutaktak iti kinapudno. Kasano an na ibagam nga aglaklako ni Junior iti droga. Kadanto pay baro ang motor da. Kunak man nuhulhulugan da dayta. Si kaamis mo tinangibaga. Ayunan niya. Ay kunada nga isutis-usaran na nga aglako iti drugs. Ay susapay ulitin naman nun. Ang mga nuad na makangagkan ka. Sa anak ang maputang kunak tumaut. Di oray man mangagda. Kahit tanya nga'y, mapankantaw inton birthday ni Junior. Ni ibagak ka nila kay kuno kayat na. Ang moment nila kay ko, saan abasta-basta. Pare. Apay paray. Mabali na buludat di silyasyo. Ay katuan na paray. Ag-birthday nga ni Junior inton bigat. Umay kayo to akin ni kumari nila. Ay wana, ibagakin ko wana. Mabitlaeng tayo nakalain ti silyasay. Papanam. Mapan ko nga rod alain tayo silyasay. Bulodin Ay ka saan mo nga ipabulod? Kimbaga ako nga ipabulod ko. Ibagam nga awan. Napukaw, kasjay. Awan mo ti mangusar. Tadamot iti likod ti balay. Ay saan mo nga ipabulod kunak? Jak kayat apabuludan na kita at tao. Ay, unay kalakit din aya. Paray. Awan ka no di silyasim eh. Pasensya ka na. Awan pare? Binulod di kabagyan ka no ni bakit ngam sanda pa ngayon sublay. Ay, mala, sana balay. Inak bumulot iti sa balay. Pasensya ka na paray. Awanan yaman na pare. Inton bigat, umay kayo ka ni bakit mo Anya nga oras paray. Basta umay kayo ito na masapat, agmalmalamit. Kita amdag ito'y akaruba. Kas dala mapisbisinan. Kaya mapanda nga rod maki-birthday kini Junior. Itay ko pa idakit kitaan manipod dito'y tawa. Nagsapadalakit din amapan maki-birthday. Agmalmalam ka no nga rod ti selebrasyon. At dapay nakaigam iti supot. Ay kat mapantamutin Nagkuna amapan ka. Inimbitaran nak ni kumpare. Ay, saan ka amapan? Ibagada ang mabisbisinan ka no kasta. Mapanak, urayan niya pa iti bagbagam. Inakaon. Natanapan lata. Hoy, di ka lang mabaeng! Agsubli ka! Ay, wisit dagito'y akaruba. Makarangrang ti panagkakantada. Silang met nga road. Ay, ipabarangay ko dagito'y akakaaruba. Iba't ang sabi mo'y Na- binata ka. Ninsamat lakay ko diyag kanta. Nakita man. sabit at Ni- malaya. Isungag paisaw. Ay mangibaba inti salbag. Nabartag samot nga men. Iso ang nagturad nga kanta. Ay, Mintan ang maki-birthday kini Junior. mapan ka ma't manang. Kami na karuba. Mapan, jaki di mapanan.
Apay si ka, saan ka mapan? Nambarak ko ma. Ah. Umay ka kiday, tamapan mo anawaan nila kay mga kanta. Ay, sanad. Umay ka, tada ka no sagaan na dadakkel alityawn. Mangisuputak, iso akitaam to isuput ka, aw. Litsun ko na manang. Wen, iso nga umay kan. Agidan tantada ka duwak asumungan. Mangibabain ka. Intan, agawid tan. Apay, pagawid na kay. Agawid tan, kunak. Ray, anya day ta igamungay. Litsun day toy. Insupot ko, tayawid ka. May kalangarudan nakipangan. Mangyawid ka pa ite lit sound. Sapay nagkataw. Intan tanay, ang mga ano ada makakita kanya. Kad kaasi ak anang ilibas iti na ito alit sound. Ay na, agyaman na ka, manang, taimay kayo ka ni Nelia. Berbero kag nga rod ni Nelia, ngam awan mutang. Nagawid sa mutang. Ay, itay dapay anak kaawid ka nila kay na Nabartek ngamin nila kay na, iso nga inyawid na. Ay, tadadagdagulit nila kay na numabartag. Ay, Esther, adaman damagakan ka. Anya day ta, manang. Anya ti trabaho ni Junior. Mekaniko, ijay ilay. Inserek man ni uncle na. Ay, sabali mo nga minti istorya ni Nelia. Ay, sabali at alaga ti ugali ni Nelia. No siyak ti kasangsango na, sikatis istoryaan na, manang. Ay siguro, no sikamat ti kasangsango na, siyak matis istoryaan na kan ka. Ay, pudno day ta, Esther. Tila maibagbaga na. Inton kuan, bumulo din iti kumkumpurmay. Ay, correct, manang. Ket no idi bimulod kanyak iti kwarta, sikatis istoryaan na. Saan mo kanunga mo ti agisubli iti binulod mo? Kita man day ta nga ugali day di babae. Kanayon na nga istoryahan ti kaaruban na. Ngam no adda agpakan, isumit ti kang runaan amapan. Wood nga rod Ay, talagang adda dagiti kakasta at tao. Ay, makaumadan at talaga. Ay, aguray man. Nay. Apay nakabanikas ka di taruangan. Saan ka ang makibiyang? Takayat ko abugawan dagita kaaruba. Ay, di mo man nararamidan ti kasta. Di ka lang mabaid. Kagap-gapom lang anapan nakipangan ni Kalman, tabert din ni Junior. Gaputan na panak nakipangan? Sana ko na mabali ni agungan? Makarangrang damot nga man. Nagisupot ka pa iti nagadwalit son. Ita, kunam no asino kang agong ungay. Ay di nakman lakdad na Ay, nagalas ti ugalim. Isarting munday tang aramid mo. Tas ka talaga ti kontrabida dito'y alugar. Abay, di mo amo akagurgura da ka dagiti karuba. Oy, denggam da ito'y Agbalin ka na saya at iti karubam. Tapno mayat mayt ti pakasarsaritaam. Ay na, nagado ti istorya may papanken ka. Jaklag sasaw ide. Angam ita, nasken na maamuam ti pudno. Agbain kamay. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw, iti pagsasao, ako na. Agbalin ka anasaya at iti kaarubam. Tapno mayat met ti pakasarsaritam. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti met direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo, TMBBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Kas talatibiyag! Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kas talatibiyag! Ket ita! Adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako na. Saan nga agdwadwa amang ipakita iti pagtakdiran
No daytoy ket para iti pagimbagan ti pagtaengan. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biag. Lakay, subwam matan aday ta anak mo. Agure ata napudot pa day ti digaw. Paray! Paray day! Di kumparik day jay ah. Nangag mo lang ngay ayaban na ka. Rumwar ka matan adagos. Inakladamagan no niya ti kasapulan na. Amang ano bumulod iti martilyaw. Ay, agsubli ka adagos Ah. Tapakanam ti anak mo. Apay paray. Umay ka na! Sa dinaw? Agiinom tayo di balay. Apay. Asino ti agburday? Masapul ay nga da birthday tapno agpainumak. Kasta ah. Ikaw na. Umayak paray. Iso nga umay kan. Tapag titinulungan tayo apartsin di kaldeng. Uy! Wow! Makaramanak manan iti kaldirita. Ay no. Napanan na nga taday jayan. Apay, asino, ti berbirukang. Ay, nilakay ko mare. Madama kami amang mangan kadag iti ubeng. Idiadda na ngayab kan ko Angam saan mo na nagsubsublay. Kano nalabsak iji balay da pari Erneng. Madamadang agparparti iti kaldeng. Makiinom manen? Ay kat sigurado day taa. Kano rugrug yan dan ti aginom. May sa akis nga arak dyan nakita kapag sasangwan da. Awan manen nga rod ano kasta? Ay, manon nga aldaw asaan anap-napan iti trabaho na. Ay kat inka pagawidanan Kayat na ayat agawid day jay. Ay, ijay nan, aging ga iti saan amakapag na. Oh, siya pariedi! Nagpara ti panaway. Angem. Mayat ti agigup iti digo ti naalseman akal di ko naman. Aguma tayo nga agiinom. Ado ti arak. Kastoy kumakanayon. Adalat ta inom. Urewan okasyon. Naibusamat yung tisili tayo pare Eddie. Ada ka di pa bunga di mula masili di balaya. Ado Ay siyak pa mataman nagsiliti ko na. Ingka man nga rod mangala, tane. Sana naimas tagpulutan no awan sili. Ay sos, ay delikado. Apay delikado ako ng pare. Awan ha. Di na palubusan ni Bakay. Magsubliak iji balay. Paturugin na siguro dagiti ubeng. Iso nagulimak ti balay may. Agin inaya nakamapan di talikod ti balay ngayan ti silig. Imbag langit din. Tadi naktakulan dagiti hasaw ka. Salaki. Pasalsali kayo ti pagnak. Ay. Agpurusa ko ni ti sili. Agin inaya lang. Nariga tayo. Ede? Ay, mapan ka manan makiinom? Nay, kunak no paturugan dagiti ubeng. Ay, nakaturog dan Agpurpurusak lang iti bunga ti silik. Kat, mapan ka manan aginom? Ay na, edi, saan kan ang makatrabaho inton bigat? Adon tinapuros ka. Iso atong maraya kon! Ay, edi! Agsubli ka! Sa dino ti papanam! Tuloy tinom, tane. Ado da ito'y sili, anapuros ni pare Eddie. Kakadwa. Ado pa ijay, nukurang data. Apay kasla nabambano ka. Tartaray kan samot pare. Siya! Apay kumato maraya ka. Mas dawak man kan ka. Agkalkalindusang kamit. Ay, gapo iti pulutan na kalding data. Sabagay. O sige, tuloy, iti happy-happy! Agiinom da pa'y matitabalay da kumpari Erneng, maray. Win nga rod. Saan pa yan anagawid nila kay ko? Kano nakailad iti pagin inuman da. Nabartak manan Agas asok pa'y laang di paglutlutuan da. Adan sapay ipagpaburak da apulutanan da. Kaya't na asawan, ay manumanan nga aldaw nga agiinom da. Ay, imbaglakit din, tada iti adayo nila kay ko ngagtrabaho. Saan da ang maawis, akas ka nila kay mo. Nimot ngamin lakay ko
Makangaglang iti arak ken pulutan, mapanmot na nadagos. Naglaka amaaw-awis no kasta. Ay, talaga, mare. Ay, ti pagdanagak, ti allowance me. Ay, imbag kumaa, no saan nga agis eskwela dagiti ubeng. Narigat no work, no pay, ako nada. Uwin nga rod Nensamot tatang ni Eddie, day ta sumungad. Ayun, iso. Ipulong mo nila kay mo. Taong tan na, jay anak na. Tatang, anya ti kayat mo? Kape? Ay, saan ako ngagkapkapay, anak ko. Taag nervyusa. Sige, juice lat tangarudan. Ay, apay. Awan ni Ede. Kat no nabartak manan. Manain. Apay. Kanayon nga ginom ni Ede. Ay, wan, tatang. Ay, naglakamot ngamin amaay ayaban. Ay, madi ati kasta. Diyak la maibagbaga kada kayo ide. Takunak no denggen na dagiti pamagbagak ken kuana. Saan nakaadang-danggay? Saan nga road, tatang? Aga pa kami pa'y Paspasin siya aklaang, gapo kadagiti anak me. Hala, bayam takasaritak. Sige man, tatang. Diyak kumakayat amaamuan nyo daytoy. Ang kasapulan, tanay. Di nakmutan patpat dyan day nga asawak. Erneng, ayan ni Ede. Diyak matan na mutihan na, tata. Ada kanumat dito na ni Edna. Day taman kayo na eh. Nakaturog dito daga, oh. Ay, apay, nabartak manain. Intol-tuloy milat na kami nagiinom, tata. Ay. Ano pa iti pulutan me? Pay mantariingag. Ay, Ede! Ede, agriing ka! Ay, agawid kan. Ururayin da ka dagiti anak mau. Panagkunak, tata. Saan mo na maring ni Ede? Pigisan ti urok na. Ay na, jak na riing ni Ede. Nakaturog. Kunakun kat. Ijay talaga, tatang. Kasano nga ijay trabaho na? Imawag kanyak jakin ko kwa iti aramiden da abalay. Dinamag na no apay asaan asimrek ni Ede. Imbagaklatan nga agsakit. Ha? Nagulbod ka pa yan? Wen tatang, inrason na akon tapno saan da nga ikatan iti trabaho na. Ay, agawid tulatan ni Ede. Ay, awanan, tatang. No saan asumrek iti trabaho na inton bigat, amangan no ikatendan. Ay, awanan, ti maipambar ko pa'y. Agawid akon, pare. Ne. Apa nga dito ti pagturungan mga rod, ha? Dito'y mati. Kalsada, pagnan nga. Agawid iti balay me. Sana dita, pare. Aya! Nabanta ka pa lang amin. Nagilat ka kanilang dita. Ay, sa dinong iti pagilada. Dita daga, Anya? Mabalin na maturog dito'y. Mabalin. Basta sika. Ne. Agasasok ko pa'y medyayin. Naglutuan tayo iti kalding. Siyempre, tatapay ngamin ipapapudot tayo nabati akarni. Ay, at dabay. Ituloy tayo pulutanin itong madamdama dayta. Apa madam-dama pa lang? Kahit nagpausaw tayo, Pembet. Wala niya. Mayat dito. Impagam! Sige, pay.
punwam dati basok iti arak pare ha. Ay, kitsidsidinta, ano kaya't mo? Pare Ede, Ay. Nay, apay mare. agawid ka kanon, kunani kumare. Ah. Oho. Patchum. Di mo urayan nga umay nakasukunan iti badang. Sus, delikado. Oho, di na marami dayta. Nagsingput ni bakit ko. Makiininom matlata ni pare Ede. Ay, wen nga rod, mare. San amalagip ti agawid? Ay, kasta nagayam anya. No awisan ti barkada na, malipatan nan nga adda pamilyana. Wen nga rod, tsak man amo iti day a tao. Kat, kasano ngayon ti biyagyaw? Imutangak pa yun di ta kantina iti kanon mi nga agiina. Ay, kaslasaan adi pamilya ni pare Ede. Pampanunutek nga rod. No kasano amaya dayok kadag iti babarkada na. Kat no barkada nan sa amin amamartak diti lugar tayo. Wen, mare. Umay da ngamin ayaban dito balay. Kat saan namat nga ammo ti agkad-kad. Pare, agawid aksan. Ni, abay, agawid ka nga. Ay. Ay, nabayag aksan dito'y balayo ang makiininom. Kitno kay rug-rugi tayo pa lang. Ah, aya. Good pare. Nagtugaw ka tag. Sasala tayo man. Aya. Agsasal. Hmm. Day taman ti kayat ka. Ganiti kaya't mo ato karaya pare. Diyay mayat asalayan na. Naguray ka karon tagpatukara kiti sa lain tayo amin ha. Kalpasan nga agsasala to. Gawin akton. Un, nagawid kanton. Napayaya? Ang sino ti kabutang mo? Tagapura ka nga agawid? Awan! Ni kumarid na ka di ti kabutang mo? Nagkuna ka butang bunga. Nagbasit na babae. Isumit ti kurak. Minanok lang iya! Kuna ka! Pitikam lang tayo, akatagtayakan. Nagbasitan na babae ni bakit ka? Mm. Sana rumbay nga kabutang ko! Sige, parinte, sala. Nagmayat ni agsala. Itinapili matukara. Kitno esutiuso ita salsalahan da. Kita nyo ito'y panagsalak. Oh. Na. Oh, kitain nyo ni pare iting agsala, oh. Bilib kami kan pare iti. Hey, mayat. Edi! Lakay! Oy, sos. Ni misis ko. Agawid tan! Ni misis ko man. Tagawawid na kan. Abay, tagawid ka pare. Ay, sikat yung gawin din na. Tane, mayat ti pa nag-dance ko. Ulitak manen nga ibaga, Edi. Agawid tan! To'y basit usit a misis ko. Pag-awawidin na ako. Sika ka naman ti agawid, marit na. Saan mong samat ang mayawid nila kayo mo? Nagkunakan ka? Ne. Pinamuksitan ako doon. Mari, Ay. maka... Da kayo ako kumpare ni Ede. Dumngag kayo! Dumagag kami. Bitugak amin ang mga whisky nila kay ko nga ginaw. Nagsakit. Tani, Jack pa makaangas. Gapuiti pa ng pabuksit na kanyak. Parede, ano amot ani bakit mo, tani? Ekwa. Nagtadumpay lang ti panang kita na kanyak. Kaya't naksapay a pabuksitan manin. Bakit? Agawid tan. Makapagnaka nga agawid? Ay, sana ka napartak. Nukayat mo, uray, awitan ka pa ang agawid. Uwan man langan, pare Ede. Agawid kayon kinikumared na. Panghasyo, ang mga nubitugan na kami amin dito. Sarapas samot nga minti mo na. Nagsakit ti tanog na. Ay,
agawid kami, mga pare. Wanan. Itay ka pingagpakpakada. Kunak namin nga agawid kan. Di nak matpatpatsen. Pinagawid mo? Uwan mare. Ngam natangkan ti ulo na. Pinagawid da kamot gayam. Ang di ka pala nagawid. Agawid ka na pare. Narigat Ay, sus, itala na mo, anak kaasawa, gayam iti amasuna. Agawid ka tanay. Nagtadam tayo kikita na kata kami. Kastala tibiyag pare. Agawid kan. Magnaka! Magmagnakmat. Saan ka ato manalyaw? Ah, Agkit-kita ka manan, iti paginumam? sana kon nga ginom. Rumbang laang! Adala umay mga yab-ayab kan ka ijabalay. Makaraman kanyak. Apaya, dumanog ka ngay. Nakasursurwam may. Sigud mat Agab abuso ka ngaminan, Eddie. Iso nga impakat ko ti kinalaing ko adumanog. Di dala yung bagbaga kanya, kaya inaram ka. Apay, agbabawi ka? Awan mo yung bagbagak nga agbabawi ak. Sige. Umunag kan di tabalay. Apay, papanampay aya. Subliak dagijay ababarkadam. Saanan? Apay, pailaang. Tukko-tukkulak titultulang dagijay. Saan? Bakit? Saan? Nakaawid talang arudain. Kaya saan ako nga aginom, no ada mga yab kanyak. Jakton mapan. Sa anak amabutang amang ipakita iti kinaturad ko. No kanayon latan ti panaginom mo. No di mo tong palan dagiti ibagakken ka apagsayaatan ti pamilyata. Naawatam? Wen. Naawatak. Sa anak nga agduadwa amang ipakita iti pagtakderak. No daytoy kat para iti pagimbagan ti pagtaengan. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao ako na. Saan nga agdwa-dwa amang ipakita iti pagtakdiran? No daytoy ket para iti pagimbagan ti pagtaengan. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimet direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot ka na kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Kas talatibiyag. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Kas talatibiyag. Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako na. Ti responsable nga asawa, saan man anasagot ken ni misis na. Ngem sigurado nga isagsaganaan na ti kasapulan ti pamilya na. Tampok ditoy, programa tayo. Kas talatibiyag. Nanang, imbaglakit din ta nasangputan ka dito banay. Agluto ak iti kanen mi ken ni tatang mo, ijay bangkag. Ni, agsangsangit kan samo nanang. Naasukan laeng dagiti matak. Gumatang kayo ngamin iti paglutuan nyo, tapno saan ka akakaasi nga agpuyot-puyot akasta. Ni tatang mo namin anon ang naglako iti mula na anateng. Di nakpay maigatangan iti nasaya at apaglutuak. Nanang, adda ibagak ka na kayo. Anya day ta. Tangdanan kayo. Saan kayon amapan ijay bangkag? Aw-awiran nyo to'y anak ko. Anya, ay naglaing kamatan. Taan niya ti aramidam. Mapanak agpariband. Naka-discount ngamin ita. Sigin ananang. Ay, siyak pa'y mati pagaw-awiram. Asino nga ti katulungan ni tatang mo nga agbangkag. Oh, 5 gasong tangdan nyo. Ay, nagdagsan ti anak mo. Diyak kabailan nga awitan. Oh, sige, nayuna kun iti 2 gasong.
Intugot mo, jay gatas, kan diaper na. Una nang, kumpleto amin dito'y bag nga awit ko. Sigiin na ko na, ur-urayan dakdag iti kadwak nga agpariban. Inururay ka iji bangkag. Mabisbisi na kaon. Kano agaw awirak iti apo ko ta. Adda na panan ni Ana. Nudyak pa'y nag-awid. Ay, mataya kun iti bisin nga gururay iti ibalon mo. Naluto ko, unti ibalon ko kumakan ka. Ala, manggao ka lang nga di tatamangan kan. Kamanganan tanay, nakariingan di ubeng. Nagpigsan tumot nga minti pa nagsaom, iso analukaang. Apay ngay, awan metla ti pagluganan at tricycle. Ay na, Ana. Ay, deta buok mo. Bautin na matantoy ropak. Ay, sorry nana. Jak amo nga na kayo gayam di talikod ha. Ay, amok Karibri banday tabuok mo. Bagay ko nana, nadlaw yo. Kayat mo lang mat nga ipasikat. No kayat yu ti agpariband nana, mapan kayon at the discount aging gainton bigat. Ay, manuti discount nga ay. Ha? Kunakon kat nga interesado kayo. 50% discount. Aha, sanak nga interesado. Agbibisinak, Ay, balasan ka. Sa dinaw, tinagparibandam. Nanang, agyaman na ka. Tainaw awir mo ni baby. Nariban, day tabuok mau. Anya timako nayo ngay nanang. Bagay ko kadi. Adda aya mo ti saan mo abagay. Nagsilang mo day tasigod anak ang ragabuok mau. Isu day ta ti maaramidan ti riband nanang. Oo, kaya't yumatag pariband. Hadula amen. Dumawat kayo kin ni tatang iti pagpariband yung. Ay na, ikan nakayamot ni tatang mau. Dayjay pa'y matikunam, ay pirmay anag kuripot. Una, tapno mapadasan nyo mat amariban tabuok yun. Ingka katubaunin di anak mo. Ada ijay kreb. Alaing kan tagawid kayaw. Ayun nanang, agur-ura yan nilakay ko. Ne, naggapwam? Napanak nagpariband. O, kitaam to'y buok ko. Pinagpariband mo, diyan tad ko kan kaabonos ko. Italaang mo. Kat no nagado pa'y ti babayadan tayo. Nagado ti paggastusan tayo. Pinagpariband mo kit din, tiintad ko kan ka. Idi pa'y lang amin adumaw dawatakin ka. Di nakmat kayak ngayon. Ay na, awanan. Saanan ang matarimaan diya kusinang agtagtad. Ay na, diyak la kuman intad kan ka diya bonus ko. Ay nalakay, saan mo ama ibabawi? Ay na, sinayang mo. Mabayag kamin tumanan nga agbonus. At least, napintasa ko. Pimintas ka mat asasawam. Saan mo abagay tikas tabuok tapno amom? Ay na, sayang jay bonus ko. May nakman tulungan ni Jibangkag. Tanay, nagaduti imulata natang. Ay, adaya imbaga kasaan ka atulungan. Kahit papanam ngay. Mapanak la gumatang iti manti kadita kantina. Ay, awan pagpritok iti pambigat ta atuyaw. Darasam nga raw, tanay. Aldawan. Mapan ka manin naglakon, Marey. Ay, apay maray. Ada aya makitam asinusuon ko, alaba. Ay, awan nga agpaisuan niya. Hanggang papanam. Pita kam laang mat, day taggamaw. Ay, mapanak man mat agpariban maray. Makiusuak mat Agpariban ka iti buok mau? Ay, anya pa'y kumangay ti maipariban no saan abuok. Ay, si kamot maray. Nagpariban di anak ko, idi kalman. Awan, nakitak nga ron idi kalman. Imapalak pa iti buok na. Ay na, nagmayat nga minsi ka. Ay, mapanak man mo't iti ibagbagana.
Adda ka no kat discount ijay. Pudno ayang ada discount. Adda ka no. Apay, kayat mo maray. Intan agidantad. Padasin taman mat ti mariban ti buok na. Ay ngam, babakit tamutan, maray. Kastala ti biyag amaray. Ay basta dalakit di pagparibanta. Day agparibanta. Ay, nakalutukan ba kay? Manganta na, tamapantay di bangkag. Mangan kan, lakay. Naisagana kunday takanam. Ay, siyak lang timagan. Adda pa panan mi kan ni kumarik asileng. Ada pa panan yaw. Kano mapantay di bangkag. Lakay. Nayo naman pa'y day ti kwartak Tapay mo it. Kwa. Mapan kami nga ron agpariband. Bakitan kan? Agpariban ka pa lang. Apay. Adda aya binaketan kan inubingan iti pagpariban. Ay, di mo bagay tikas di buok. Amom ti riband ako nada. Amo ka. Andyan pa nagkungkunam kanyak, ignorantay. Ala, nayunam nga rodan ti kwartak Ay, awan inayon ko. Apa ada kwartak? Nayunam lang iti 500. Awan kwartak kunak nay. Nayunam, wano saan. Ay, no awang kwartak, awan, di mo ipilit. Talaga nga awang kwartak. Oh, anya ngay maray. Ay, talon ajip jay limabas. Ang jak pinara ta inururay ka. Kasanaw, saan mo't akayat ang nayunan nila kay ko ti kwartak? Ay, kurang. Marey. Pautangan nakman pa'y laag no ada ekstram dita. Ay, husto-husto laang matday ti kwartak. Igatang ko kumapay da ito'y itilakok adaeng. Ang pagpariban ko laang. Aya, sumaruno kan to laang. winin amare. Takurang matday ti kwartak. Nakasarita kon di karpintera o mang tariman iti kusina yaw, Ray. Ibabawi yon, tatang. Apa nga ipapawait? Ay, kano si kati nagpabiraw iti nalaing a karpintero amang tariman iti kusina yaw. Tako na mangagtadtad. Ginastos mat ni Ana jay kwarta pagpatarimaan mi. Anya, ginastos na. Pinagpariband na. Agap apa kami nga daging gaita. Gapulang iti dayta. Ay, kano impaw, aware ni Ana di anak yaw, kani nanang mo idikalman. Pinagpariband na kan inggatang na itibado na tinaduma a kwarta. Uray ni nanang yaw. Dumaw dawat kanya kiti pagpariband na. Ngam kunak, gawang kwartak. Ni nanang? Agpariband mat? Pagbipisin mo't Jak inikan. Uray adda kwartak. Jak ikan. Ay, umay kan tulungan nga agmula dito'y bangkag tatang. Isupay jay tangdan mo kanyak. Ay, uwan man, tanay, awang kadwak. Di naksamo umay tulungan ni nanang yawn. Sapay nagrigat, no, kastoy ngagmay-may saka. Ay namaray, kita umun aday ko nariband abuok ko. Anya ti makunam. Ay, kasta daytan, buok maw? Ay, wan. Imatidog pa'y saan ka day? Nasilang ka nalamuyot. Ayun. Ay, aprosak man. Ay. Sana Nay. mabalain nga aprosan, mare. Apay nga Ay, agpurpor. Kuna jay baklaan ang riban kanya. Aya. Wan, kan imubing matbasit tilangak anya. Nagkunamot kan ka? Ay, katsyak urayak nga ibagam. Ngam di mo matla ibagan. Uwan. Talaga nga imubing ka, mare. Ay, agyaman ak mare. Ay, sika nga ay.
Kaano kamot nga agpariban. Bakit? Adda ni Ray. Ilak amam taon. Ta dito'y balay amang rabi ay. Na. Apa ako ko silapan na mait. Limagasot laang nga daw dawatakan ka. Di nakpaikan. Na. Diya kaya ti aglutaw? Kumurgura ka kanyak. Gapaw, tasan ka kayat ngay kaniti kwarta. Ay, kasta kamot at talaga ngamin kat. Oh. Sipod pa'y idiun-una na nga agasawa ta. Pirme, ti imot mo. Di na kayat asagutan. Na. Ay nabakit. Daytoy titandaanam. Ti responsable nga asawa. Saan man anasagot ka ni misis na, ngam, sigurado nga isagsaganaan na ti kasapulan ti pamilya na. Anya. Tatang, gumurguran samot ni Nanang. O nga ron, di na kaya taglutaw. Nangag ko, tatang. Ay na. Gapo ka de, tadi mo inikkan iti pagpariband na. Unsa. Iso nga ron adituyak balayo amangan. Tasan kami nga agsarsarita kan ni Ana. Pinagpariband na ngamin jay bonus ko. Ang uray gayam dito eh. Gumurguramat ni Nanang. Eh, anyagay nga ron. Duatan ang aglutaw. Ay katuwanan na, tatang. Agparti tamang ki di iti manaw. Ay, mapanak agtiliwan. Wan, sikat ti makamaw ngagpilay. Opa, uno kawitan. Si halata ti makamaw na. Nagaw-awit ka pa'y laang. Saan lakuman? Tandaanam, at dapay labason mo kanyak. Isuasan ka kasta. Ingkaki di tayaan di agtagtag ijay kusina. No kumasaan mo a pinagpariban jay bonus ko. Natarimaan kumanday ta kusina. Malayos mananday ta kusina. Makaamukan amang linis. Nakitak mo't nag-tricycle ni kumpare. Jack amaw no sa dino tinapanan na. Jack man la damdamagan tamaruruda ka talaga. Nagapa kayo? Imot-mot ngamin ita. Para limagasot lang adaw dawatag apang nayon ko iti pagpariban ko kadi nakmat inikan. Ay, amo mare. Jack la kuman nagparpariband. Apay ngay. Ay, kat no awanan jay punak. Saan matan nga agbayad dagiti pinautangak? Ilamlam mangandak matan. Ay, iso matlagayam ang adda kalatan dito'y balayaw. Ay na, mare. Umutang ako kumakan ka. No ada kwartam. Na, pagalaak ngay. Nilakay ko ti adda kwarta na. Ngam na imot, mare. Pirmay, ti imot na. Ay, inununak lakuman nga inreserba dya pagpuunak. Ita, ay awanan. Ay kasanuak pa yun na makala ako. Saan abali at nakariban ka, Magte? Wala, ang kasano ngayon ti pagbiyagan may. Sapay agmin maintenance nila kay ko. Day itan, tidakas na, mare. Ay, makapasangit maninday to'y dalikan. Makauman. Hey! Masok! Lutukan ba kahit? Anya day ta nakakarton nga awit mo. Kajay pagpagatang mo paglutuan Gimatang akmeten iti tangkay. Ay, iso tinapan mo ginatang ijay ile? Ewan. Inggatangan kan, tapnusan kan nga greklamaw. Kunaklakit din no awan bibiyang mo kanyak nga asawa. Nagkunamat kang ka. Ingagpariban. Ay, saanin? Igatang laangan iti kasapulan, iti kusina, lakay. Gumurgura kan samay. Apay ay ngagpapintas ka pay lang. Ore man kuso-kuso na itabuok mo kas lagaramay. Adi mo pa'y masagay sa'y numaminsan.
Napintas ka lata para kanyak. Unay kadaya, nagadun ngayon bagap, lakay. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaa daw, iti pagsasao ako na. Ti responsable nga asawa, saan man anasagot ken ni misis na. Ngem sigurado nga isagsaganaan na ti kasapulan ti pamilya na. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay, asagot ka na kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Kas talatibiyag. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.